itariki 9 z'ukwezi kwa Kanama umwaka wa 2025 nibwo hari hateganyijwe tombora amakipe yitwaye neza mu bihugu by'iwabo muri Afurika kugira ngo azakine CAF Champions League cyangwa CAF Confederation Cup. Iyi tombora nk'uko byari biteganyijwe yarabaye, gusa iyi tombora yasize amakipe mwe mu bihugu bitandukanye yishimiye uko tombora yagenze, asiga abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda batishimiye uko tombora yagenze, kuko amakipe azasohokera u Rwanda mu mikino yatomboye uko abakunzi bayo bavuga ko amakipe arimo APR FC izakina CAF Champions League yatomboye ikipe ya Pyrimad FC yo mu gihugu cya Misiri ubugira gatatu, kuko bazakina mu ijonjora ry'ibanze bikaba bizakina ku nshuro ya gatatu zikurikiranye. Naho ikipe ya Sport izakina CAF Confederation Cup yatomboye ikipe ya Singida Black Star yo muri Tanzania. Gusa si ibyo nje kukubwira kuko ibyo ngibyo ubizi, ahubwo nje kugira ngo turebere hamwe ibyihariye ku ikipe ya Pyrimad yatombowe n'ikipe ya APR FC bikavugisha abantu benshi bafana iyi kipe. Ese iyi kipe ya Pyrimad ibaye hit yashinzwe ryari ku buryo iyi kipe abantu mu Rwanda bafana ikipe ya APR bayumva bagahinda umushyitsi? Ese iyi kipe n'utuyego yihariye? Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Muhaye ikaze. Ubundi ikipe ya Pyrimad FC ni ikipe yabayeho mu mwaka wa 2008. Iyi kipe yatangiye yitwa Al Sweet Sport, itangira ahitwa Ben Souf mu gihugu cya Misiri. Nyuma yuko iyi kipe ibayeho yamaze imyaka myinshi mu byiciro byo hasi, ariko iza kuzamuka mu cyiciro cya mbere mu mwaka wa 2014. Urugendo rwayo rwa mbere ntirwayibereye rwiza kuko yasoje iri ku mwanya wa 19. Mu kugera mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Misiri yahise yongera isubira mu cyiciro cya kabiri. Isubiye mu cyiciro cya kabiri yahise yongera izamuka yariyoboye itsinda A mu mwaka w'imikino wa 2016 2017 nibwo ngiye kuzamuka mu cyiciro cya mbere cya shampiyona ya Misiri. Mu mpeshyi y'umwaka wa 2018 nibwo umuyobozi wa Saudi Sport Authority Turkish Al Sheikhan yaguze ikipe ya Al Sweet Sport. Uyu mugabo akaba yarahoze ari perezida w'icyubahiro w'ikipe izwi cyane mu gihugu cya Misiri ndetse no ku isi, ikipe ya Al Ahly. Ariko nyuma aza gutandukanya n'iyi kipe nyuma yuko bari bamaze kutumvikana ku bijyanye no gusinyisha abakinnyi ndetse no kubaka stade. Ubundi uyu mugabo akimara gutandukanya n'iyi kipe yahise ajya muri Ben Souf aho ikipe ya Al Sweet Sport yakiniraga, maze ubundi ahita agura iyi kipe. Ubundi iyi kipe yarabaye perezida w'icyubahiro ya Al Ahly. Ni ikipe ikomeye ku mugabane wa Afurika kuko iyi kipe ariyo kipe ifite ibikombe bya CAF Champions League byinshi, ndetse ikaba yaranatwaye ibikombe bya shampiyona n'ibindi bikombe bikinirwa mu gihugu cya Misiri. Gusa iyi kipe ifite agahigo ku isi ko ariyo kipe rukumbi ifite ibikombe byinshi ku isi, kuko iyi kipe ibitse ibikombe birenga 100 mu kabati kayo. Iyi kipe ifite ibigwi bikomeye ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Tugarutse ku ikipe twavugaga Pyrimad, tuvuga ibigwi n'amateka yayo, nko kwa kundi ujya wumva muri Bibiliya hari abantu bagiye bahindurirwa amazina, ni nako byagenze kuri ikipe yitwaga Al Sweet Sport. Yaje guhindurirwa izina yitwa Pyrimad FC, ivanwa aho yabaga mu birometero bisaga 400 izanwa mu murwa mukuru i Cairo mu gihugu cya Misiri. Ubundi itangira ubuzima bushya gutyo muri uwo mwaka. Uwahoze ari umutoza wa Al Ahly Hussein El Baghdadi yahise atangazwa nk'umuyobozi w'ikipe, maze Ahmed Hassan agirwa umuvugizi wayo, naho uwitwa Hadi Kasaba agirwa umuyobozi wa siporo muri ino kipe, naho uwitwa Alberto Valente agirwa umutoza wayo. Mu mwaka wabo wa mbere mu izina rya Pyrimad FC yasoje ari ya gatatu ku rutonde rwa shampiyona mu gihugu cya Misiri, ibona itike yo kujya mu mikino ya Afurika ya CAF Confederation Cup, ndetse ku nshuro ya mbere yahise igera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'igihugu, gusa batsindwa na Zamalek ibitego 3-0. Mu mpeshyi y'umwaka wa 2019 Sharmen Al Shamans ukomoka muri Leta Zunze z'Abarabu yaguze imigabane muri ikipe ya Pyrimad FC, maze ubundi ahita anayegukana. Kuva yashingwa yitwa Pyrimad yakomeje kugaragara nk'ikipe ya gatatu mu Misiri ikomeye, kuko mbere yayo amakipe abiri yonyine ariyo yari yigaruriye abakunzi b'umupira w'amaguru mu gihugu cya Misiri. Inshuro zigera kuri 3 yabaye iya gatatu, uretse mu mwaka wa 2021 na 2022 ubwo yabaye ya kabiri iri inyuma ya Zamalek. Ni ikipe ikimara kwitwa Pyrimad yahise yivanga mu makipe abiri akomeye mu gihugu cya Misiri nko twe tuvuza ruguru, arimo Zamalek na Al Ahly. Aya makipe akaba ariyo kipe afite abafana bakomeye mu gihugu cya Misiri.
urugendo rwa Pyrimad mu marushanwa nyafurika mu mwaka wabo wa mbere ni ukuvuga mu mwaka wa 2019-2020 Pyrimad FC yageze ku mukino wa nyuma kandi yari yatangiriye mu majonjora y'ibanze. Mu mikino y'amajonjora yasezereye ikipe ya Etoile du Congo, Bludad na Young African yo mu gihugu cya Tanzania. Pyrimad igeze mu matsinda yayoboye itsinda yari irimo, ubundi mu mikino yo gukuranwamo isezerera ikipe ya Zanaco United ku ntsinzi y'ibitego 3-1 mu mikino yombi. Muri kimwe cya kabiri ikuramo ikipe ya Hoya ku ntsinzi y'igitego 1-0. Igeze ku mukino wa nyuma yaje gutsindwa na RC Berkane yo mu gihugu cya Morocco igitego 1-0. Uwo mwaka yarongeye isoreza ku mwanya wa gatatu muri shampiyona y'iwabo mu gihugu cya Misiri. Mu myaka mike imaze yitwa nka Pyrimad yatwaye igikombe cya shampiyona mu gihugu cya Misiri mu mwaka wa 2024, yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'igihugu inshuro zigera kuri ebyiri mu mwaka wa 2018 na 2019 ndetse na 2021 na 2022. Mu mwaka wa 2025 Pyrimad FC yakoze amateka itwara CAF Champions League ku nshuro yayo ya mbere. This is a moment, ladies and gentlemen. And there it is. They are the kings of Africa. For the first time in their history, they are CAF Champions League winners. Mu mikino y'amajonjora irekinwe n'ikipe ya APR FC yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ngaye nguko ubuzima n'amateka bwa Pyrimad FC, ikipe yahahamuye amakipe yo mu Rwanda, cyane cyane ikipe ya APR FC, kuko kuva batangira gukina imaze gutsinda ikipe ya APR FC ibitego bigera ku 10 mu gihe APR FC yayitsinze ibitego 3 byonyine. Reka ngushimire wabanye nanjye muri documentaire no twagarukiye ku buzima bwihariye bw'ikipe ya Pyrimad FC ndetse n'ibigwi n'amateka yayo. Kora subscribe ujyana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi.